Evo šta radimo ovdje, ovo je Kia auto, ovaj problem imaju i Hyundai i Kia. To se često dešava, ovo je kad volan počne da pravi neke zvukove čudne, pogotovo kad si na parkingu pa se skrećeš malo lijevo desno pa malo lupeta, nešto škripi i osjeti se kao da ima malo i lufta. Mada kad se vozi cestom ravno i na normalnim putima toliko se to i ne osjeti, najviše se osjeti na parkingu. I tu ima jedna mala gumica unutra, izgleda kao neki mali zupčanik koji je napravljen od gume i jer ovo je volan sa ovim sistemom, sa električnim, znači nema hidrauliku nego ima elektromotor. I to se nalazi između elektromotora i ove dole tog mehanizma na volanu, tako da ublaži taj udar kad se motor pali, kad mu senzor kaže ili lijevo ili desno, tako da ublaži to uključivanje motora električnog u ovaj mehanizam. I to je napravljeno neke malo jače gume, skoro kao da je neka plastika, koji vremenom strada. Evo tu je taj motor. Na ovom modelu sam mogao da izvadim ovako motor, ovaj električni, to sam sve iskopčao i tu se nalazi, evo tu na vrhu, ta guma unutra u tom metalnom dijelu. Ova ima kao 3 neke gumice, ima još jednu tole u sredini, ovako prvo napipam prstima da osjetim da nema slučajno nešto da se nije polomilo tamo, pa onda mogu ovako sa ogledalom pogledam. Mada neki ljudi komplet skinu sve, komplet ovaj volan sve skinu dole, pa da im je lakše, mada može ovako da se uradi. I onako moram da skinem sve što sam skinuo, htio, ne htio. Ovako malo skratim posao. I to je ta gumica, vidi se tu. Ima kao neki metal, ovo je malo noviji model pa je malo drugačije. Ima je dodatna guma što ide dole ispod toga. I onda ide ova gore na nju. I to se tako poveže sve. I dole ima mali ko prsten, taj gumeni, koji ne može baš da se vidi najbolje, ali ću pokušati ovako da ubacim. Evo vidi se, sad to sve vraćam nazad, taj spoj. I sad ću stavim unutra, evo vidi se dole sasvim mala gumica, ima još jedna. I to sve zajedno pravi tako neku vezu koja nije toliko, koja je čvrsta, ali koja ima malo mekši kontakt, tako da se ne osjeti to kad se uključuje elektromotor. Evo komplet ovako skinem osigurače, sve, naravno iskopčao sam bateriju kad tako to radim. I sad mogu da vratim sve to nazad, znači nije neki posao da je težak, samo je malo pipljivo. Sad sve idu na ovaj sistem, znači sve jedno auto ima ovaj servo volan ili na struju, više nema oni pumpi, crijeva, hidraulike, ulja i toga. Većina ih stave motor dole, dole na granu, dole na donji dio auta, mada neki stave ovako gore baš kod volana. Ja mislim možda i bolje ovako da se stavi gore kod volana, zato tu, nego da bude dole izloženo, može i voda da uđe njega i svašta nešto. Mora dobro biti zaštićeno. Naprimjer kod Subaru je dole i kod nekih Chevroleta je dole skroz na dnu. Pa nije mi baš neko dobro mjesto, malo mi više napravi problema kad se radi okolo auta. Ja mislim da je ovako bolje. Većina Honda je ovako gore i Hyundai i tako to. Znači taj motor traje dugo, on se skoro nikad ne kvari, samo to znači ta gumica, što zna biti problem. A ova gumica, rekao sam ranije, ova gumica bolje napravljena nego ovi raniji modela. U ranijih modela jako loše napravljena ta guma. I onda češće se to kvari.
A sve zavisi od vozača. Ljudi koji ide ovako više po stane kreni pa idu po parkingima i tako to, što često na parkingu skreću naglo i kod njih to češće strada nego kod ovih što normalno voze, na primjer. I kad si non stop na parkingu da ideš skroz sa jedne strane na drugu stranu volana, do kraja, onda ga tereti naravno. I tako, ja kad sam skinuo taj motor, on se malo pomjerio. Prvi put kad sam radio to me malo prepalo, mislio sam, rekao, sad sam nešto pobrkao unutra, možda je motor treba da je baš centriran kako treba, možda je ograničen koliko ide na jednu stranu, koliko na drugu, ali u stvari nema veze. On sam odredi koliko mu treba. To je bitnije kod ovog gore gdje je zračni jastuk, to ne smije da se pobrka, ovo dole može da se pomjeri, nije neki problem. On će sam da se vrati i centrira gdje treba. Ovi novi imaju samo 2 šarafa što drže motor, dok su ovi stariji imaju 3 šarafa. I tu mu je dole isto taj modul, kompjuter za njega, tako skopčam, tu ima i ove neke te safety jelove za ključa, da ne može da ispadne. Osigurače isto mogu kutiju skopčam pozadi, imaju 2 ova džeka, jel? I on se isto zaključavaju. To skopča. Nekad neće baš fino da ulegnu. Ne treba forsirati, mogu da se one iglice pomotaju unutra, zato idem malo nježnije sa tim. Imam ta 2, svratio sam njih. Evo samo ubaci gore imaju 2 matice, 2 usadna šarafa i dole ima 1 šaraf. I imam još 2 ova džeka, jedan je za ova čita vam za kompjuter, za dijagnostiku. Dok ova ide vamo u motor, jel? Sad samo vraćam te šarafe, matice. Može prilično ovako brzo da se uradi kako sam ja uradio, inače oni ovdje to određuju po vremenski je sve upisano tamo u knjizi koliko vremena treba za određeni posao i onda su oni to odlučili, to treba toliko vremena. On se odlučili da ovo treba skoro 2 sata posla da se uradi. Mada ovako kako sam ja uradio ne treba više od 20 minuta. Do pola sata. Ja mislim da je uvijek bolje da se što manje skida dijelova prilikom popravke nego tako su nas i u školi učili prije davno nekoj. Znači skini što manje ćeš problema da imaš. I manje šanse imaš da nešto i zaboraviš i sve to. Jer i to se dešava, ljudi nekad zaborave, nešto brkaju. Ja uvijek volim da vratim sve ono kako je bilo, tako da neki ljudi to ne vole da radi. Primijetio sam dosta ovih ljudi što rade sa mnom, dosta puta ne žele da vrate sve nazad. Kaže, ne treba to, da se ljute nekad. Kad ja vratim sve, kao što se ovo vraćao nisi trebao, kao bit će teže sljedećem koji bude radio. Ja sad stavljam ovaj donji dio vam od volana, tu plastiku što zaštiti sve. Ovo auto 2019. godine, a ima i dalje ključ. Većina ovi novi nemaju više, sve se pale na dugme. Ima samo jedan dole šaraf na donjem dijelu. Tu dole se uvrne u to.
Ima još 2 šarafa gore na vrhu. Kod nekih auta moraš komplet da skidaš i zračni jastuk i volan, sve da bi došao do ovih šarafa što idu s ove strane, mada kod ovog to nije potrebno. Samo mogu malo zakrenem volan i onda dođem direktno do tog gdje šaraf treba da ide. Tako ima jedan s lijeve, jedan s desne strane, obično mi se zaključava volan kad prebacim na drugu stranu, pa ću morati da ga uključam. Tu ću ga uključam. Ovdje neka ljudi, neki ne znaju kad zaključaju volan, pa ne znaju kako da zaključaju, a godinama voze auta, što mi nije nikako jasno. Evo, svašta se dešava. I to je gotovo što se tiče ovog donjeg dijela, ima gornji ovaj poklopac, on se samo uklopi u taj donji i to je gotova stvar. Sad sam podesim volan i samo ću ga zaključam i sad je on gotov što se tiče tog dijela. Sad samo vraćam ostalo, ima dole ovaj jedan komad lima koji ide prvi, to svi imaju, sva vozila. Obično imaju 3-4 šarafa na sebi. Vratim te šarafe. I tako to ovaj video onako pokazujem jer dosta slučajeva ljudi komplet mijenjaju, idu na otpad pa komplet promijene volan i sve to samo zbog te jedne male gumice. Mada zna nekad i da se ošteti unutra u tom srednjem dijelu, sve zavisi od kako je auto korišteno, nekad je možda korišteno loše. Ljudi se nekad naslone, malo su krupniji pa na volan, pa čupaju ga, pa svašta nešto znaju da oštete i unutra. Ali 90% slučajeva je ovo problem, ta mala gumica. Ovo ima ove plastične ove zakačke, pa one nekada znaju da je za glavi malo je teže skinuti. Se vraćaju lagano. Centrira se i malo se udari i to legne. I tu ima još možda 2-3 šarafića mala. To se vrati, ima jedan sa strane, samo s lijeve strane, treba i njega vratiti. Ovo je tu za osigurače, a tu ulazi ovaj za dijagnostiku isto. Tu dole ima isto na dnu jedan i imam iza jedan. I gotov sam što se tiče toga. Nisam toliko ljubitelj ovako da radim ove unutrašnje ove stvari, više volim mehaniku, ali ovo se više radi nego što se radi ispod haube. Skoro sam gotov, ništa vadim te alate. Ova lampa mi ima magnete pa se uvijek ufati nešto za nju, neki šaraf. Ako ne mogu nekada da nađem šaraf, opično bude na njoj. Tražim ovaj jedan mi fali. Uvijek bude na lampi, ufati je magnet. Našao sam te šarafčić i vraćam njega isto, to je zadnji. I nema tu šta, ima tu jedan mali poklopac. Tu moram koristiti ove šrcige što je dosta plići, znači mali, minijaturni. I to je taj poklopac. Jednom sam morao ovaj kederovu gumu vam na vratima, morao sam nju isto izvući. Jer ova plastika ne može da izađe kako treba. I prag isto sam ne skidao plastiku dole.
Nije bolje ipak otkačiti nego nešto na silu pa da pukne. Ili da se podere po para pa onda voda ulazi. Ovako vratimo sve nazad i to je gotov posao. Sad ćemo malo to da probamo. Jedno još treba, ostalo mi je da pokupim alat i mi ovako uvijek zaštitimo, znači plastika na sjedište, dole ide papir isto da ne uprljamo. Sad vraćam bateriju, klejmu nazad, to stegnem, zatvaramo haubu i idemo malo da vidimo da li to radi kako treba, sve da nije nešto kako ne treba, da se neka lampica ne upali ili tako. Idem skroz s kraja na kraj. To je bilo to za ovaj video, ovako samo ovako da pokažem, ne znam da li će nekog ovo interesu ili ne, ali zanimljiva stvar na Kijama i Hyundai.